Programa radial Catequistakuna Rimayni. Ancha munasqa ñañaykuna turaykuna allin tutamantan kachun kunanqa kasianchis 8 de febrero hinallataq quinto domingo del tiempo ordinario iglesianchis ujupi. Ajna kaqtinqa ñañaykuna turaykuna ñanchi kamuña programaykichis Catequistakuna Rimayni hinaqa ñañaykuna turaykuna ñawpaqtaqa Dios ninchismanta maymunayta mañakusunchis chaypaq yariki yaya Bernardino paytaya mink'arikusunchis sumaqta mañachiwananchispaq. Hinakatinqa rikuna panaykuna iminallan tarikapaynkichis kamaqninchis Diosmanta mañaykusunchis ñawpaqman tashkirinanpaq ñawpaqman purinanpaq kay programa radial Catequistakuna Rimayni hinakaqtinqa llapachallanchis uhtiykusunchis imacha umanchis kashan chirayku nisunchis Qollanan Dios Yaya, Dios Churi, Dios Espíritu Santo sotempe hinataq kachun Jesús. Anchamunakun Dios Ley hanaq pacha kay pacha kamarij kunan puncho Espíritu Santikiwan anchay kamwayku puriñikupim. Imahayka rimaynikupipis Dios Ley munaypunya qampa munasqakiman hina ñawpaqman purnaykupaq ñawpaqman tashkirimunaykupaq. Chirayku Dios Ley mañakamusaqku ima mañakuytachu shaqay punchawkuna yachirqanki llipin qatqniykunaman Cheraykuna saqku hinata yayku hanaq pachapi kaq sutiki paychasa kachun qhapaq kayniki nuqaykuman hamuchun munayniki ruwasa kachun imaynan hanaq pachapipish hinallataq kay pachapipas Sapa p'unchay t'antaykuta kunan quwayku huchaykutari pampachawayku imayna nuqaykupas nuqaykuma huchaykunata pampachayku hina amataq kachariwaykuchu watiqayman urmanaykupaq llalliraq tukuy mana allinkunanta q'ispichiwayku hinataq kachun. Muchaykus qayki María Dios pa graciawan t'asqan kanki apunchis Dios mi qan warmikunamanta qullanami kanki wiksaykimanta paqarimuq Jesús wawaykiri qullanantaqmi A Santa María Dios pa mama nuqayku huchasapakunapaq mañapuyayku kunan wañuyniku pachapipis hinataq kachun Jesús. Gloria kachun yayapaq churipaq Espíritu Santo paqpas Imayna ñawpaq karan kunanpas wiñaypas mana puchukayniyoq pachakamapas hinataq kachun Jesús. Qollanan Dios Yaya, Dios Churi, Dios Espíritu Santo sotempe hinataq kachun Jesús. Ajna kaqtinqa ñañaykuna turaykuna maymunayta kay programanchis Catequistakuna Rimayni ari kay semana piriki maymunaypi nuqaykupas taririkusyayku kay tutamamanti horaspi kay Lima llaqtanchispi ñataq riki kay semana de catequesis nacional nisqataya 2026 nisqapi maymunayta riki chaskiriyunchis hinaqa paykunapaqpas sumaq napaykuy kachun catequista masinchikkunapaq kay llapalla riki Perú suyu llaqtanchismanta chaypiya maymunayta kay sumaq kurskunatapish chaskiyukunchis ajna kaqtinqa ñañaykuna turaykuna ñawpaqtaqa riki kunan p'unchawqa manaya sapallanchichu kay programanchista aparisunchis aswanpas riki kasianmi riki kaypiña Padre Bernardino Turpo Estrada hinallataq riki turanchis Valentín Cruz Turpo chaymantapas kallanqataq riki yaqachariki hermanonchis Ángel Sánchez paypis maymunayta riki kay programanchispi acompañawasyasunchis ajna kaqtinqa sumaq napaykuy kachun ñañaykuna turaykuna qankunapaq nuqapis napayakamikis tukuy sunquymanta pacha kay Lima llaqtamanta pacha kay programakis Catequistakuna Rimayni llapallan Qusqu llaqtanchispaq catequista masinchikkunapaq hinallataq iñiq masinchikkunapaq hermanos muy buenos días hinaqa riki Padre Bernardino napaykuyniki. Allin puncha waykuna panaykuna kachun llapallakichishpa nuqayuq Lima llaqtapin tarikushayku ariki p'unchawkuntaqa parikusharan Semana Nacional de Catequesis imataq chiri waykuna panaykuna Huancavelica Ayacucho Puno Arequipa chaymantapish Iquitos Lambayeque Trujillo llipin Perú suymanta waykuna panaykuna kay wayqinchikuna Catequistakuna huñuykunku kay Colegio de Jesús Avenida Brasil nisqapi chaypin riki iñiq masiykuna aparikurqa imahayqa nishankisha Primera Asamblea Sinodal nisqataq iñiq masiykuna chaykunamanta kunan p'unchawqa rimarimusunchayki iñiq masiykuna napaykushapuni nuqaykuqa chaykamishayku iñiq masiykuna uch'uyta kuraqta wayna sipashkunata llipin abuelunchikkunatapish qankunapaq huk hatun karay napaykuy kachun iñiq masiykuna nuqaykuqa chaykamishaykuña chiriwan wayrawan kushkallapuni urquntaraq q'asantaraq nuqaykuqa parawanpish riki kushka iñiq masiykuna mana manchakuykuchu paratapish imatapish hinakaqtinqa llapakichishpaq allin p'unchaw kachun wayqikuna panaykuna. Chayna waykuna panaykuna gracias Dios taytanchis munaqtinqa tuparukunchisraq waykuna panaykuna ñataq kay killakunata hukmanta qallarrapunchis año nuevomantapas waykuna panaykuna hinaspa himunayta nisqan hinapas padrins nisqan hinapas
kay iglesianchis pas munayti yacharichuanchis kaynatan ruwananchis ajnatan ruwananchis cambiaranchis España newanchis kay asamblea sinodal nespa catequistakuna ñacha noqaykupas catequista masiykuna yachimsaysakichis willamsaysakikunariki noqaykupas tupamusqanchis hina kaqtinqa parakunapas llaqtakunapa parayshanpacha kibiqa nishuq uñin kayshan waykuna panaykuna hump'iriyapshaykuqa hina kaqtinqa ashwanpas llaqtanaskunapiqa cuidariykusunpuna siempre parakunamantapas imanakuna kash lluqikunarik chayqa cuidadowan taytansmanta mañaykusapuni siempre domingopipas Santa Misaman risunchis familiantin llapallanspuni hina kaqtinqa waykuna panaykuna kay p'unchaypi taytanchispaq simintaya uyariykusunchis. Hinakahtin qañañaykuna turaykuna ñawpaq manqatiris panchis ki programanchis catequistakuna rimayni ari sapa domingo riki lluqsirimusyayku nuqaykupas wach'irimusyayku kay wayraman wasi rimana radiokunaq chawpinta ujunta hinallataq riki qhawanapaq televisión chawpintapas lluqsimusyaykuya ñañaykuna turaykuna y gracias añanchakunchispuni sapa tupaqspanchis riki runamasinchiskuna niwanchis nuqa rikuyki kay redes sociales chawpinta uyarimuyki añay turay ñañay llapaykichispak sumaq napaykuy sumaq marq'akuykachun hinakahtin qañanchakunchis riki llapallan radionchiskuna maymunayta riki acompañawasianchikunan watatapas qayna watamanta pachapas riki paykunapaq sumaq napaykusunchis napaykusunchis panay Rosita ari napaykusunchis radio La Salle de Urubamba hinallata radio Usangate de Ocongate T'inque Chimantari radio municipal de Paucartambo Radio Illari Quebrada Honda, Radio San Cristóbal de Chinchero, Radio Vida Huasi, Radio Poder Huayna de Auriquis Picanchi, Llaqtape, Chemantatas Radio La Merced, Señor de Huanca, San Salvador, Radio Municipal de Amparés, Hinallatas Lluqsirishanchis Conanqariki, Kay Televisión Pachaupimpi, Cable, Ari TV, Maipi, Abancay Llaqtapi, gracias, Hinallatas Riki, Radio Municipal de Colquepata, Radio Municipal de Cazca, Radio Municipal de Sangarará, Radio Municipal de Huancarani, Radio Limón de Coazapuno, Radio Virgen del Carmen de la Parroquia de Paucara, Huancavelic, hinakaqtin qariki paykunapas riki maymunayta riki añanchakunchis kay gerentes propietarios ki radiokunaq televisionkunaq maymunayta riki punkunta kichariwanchis Dios taytanchis maymunayta saminchachun ajnakaqtinqa ñañaykuna turaykuna riki napaykullanchistaqmi riki pikunata maykunata llapallan entero suyupi hinallataq riki kay Perú llaqtanchispi Qusqu llaqtanchispi uyarimasianchis riki iñiq masinchiskuna catequista masinchiskuna maymunayta wach'irishanchis riki nuqanchisqa urqunta q'asanta wasapayuspa hinakaqtinqa napaykunchisia kay Arquidiócesis del Cusco, paj Monseñor Richard Daniel, Hinallataq Monseñor Lizardo Estrada Herrera, chaymantapas llapallan yayanchikunapas, sapanka de kanaturanchikunapi, parroquianchikunapi, iglesianchikunapi, capellanchikunapi, riki paykunaq maymunayta riki wichimurema awaylla riki ch'iteraq riki phawakachayispa paykunaqa riki maymunayta kay capellanchikunapi riki misatapas ruwarishanku, hinakaqtinqa napaykuni de canatura de anta, chaymantaripi ima de canatura napaykullasunmanta. Napaykullasunta riki de canatura paruro chimantari decanatura kispikanchi akumayo kalka hinakaqtin rek favoritos kunanqa maypin mamacha Virgen del Carmen Paucartambo chimantari decanatura Quebrada Honda decanatura chimantari Urubamba yaqalla atqllallera chimayni masiykun hinakaqtin riki napaykushapunariki wayqikuna panaykuna nuqaykuqa chaykam shayku pikunach maykunach qatimshaynkish radio chawpinta Facebook, Internet, YouTube, chaymantapish wayqikuna panaykuna lluqsimushtaykuta riki ari televisión chawpintapish ñiqmasiykuna hinakaqtinqa llapa kichishpaq napaykuyniykuta chashkikuayku maymanta Centro de Formación Arquidiocesana Manuel Montero San Jerónimo mamanta pachayki wayqikuna panaykuna wach'rikamushan. Ari chay hinakaqtinqa ñañaykuna turaykuna chinaya napaykuyniku nuqaykupapas llapallan catequista masinchikkunapaq hinakaqtinqa ari napaykullanchistaq kaypi riki kay Lima llaqtapipas padre hinallataq Turay Valentín sumaqta nuqanchiktaqa qhatirimasqanchis ari kay semana nuqaykupas tuparisharayku hinaspa riki chaypi niwanku riki ari rikuykichismi nuqaqa qankunasta riki maymunayta allillampuni nispa nuqaykutapas napaykamayku nispa ari napaykunchis riki llapallan iñaq masinchikkunata catequista masinchikkunata kay Lima llaqtanchispipas paykunapaqpas hinakaqtinqa yaqachahuq Dios yupaychana takiwan nuqanchispas maymunayta kay programanchis catequistakunas rimayni chawpinay rusunchis kay piñan kay Dios yupaychana taki. Ministerio de Alabanza, huellas de Cristo y María, en la voz de la hermana Francisca Cuno, la
Colquepata. Al hermano Ronnie. Con ganas. Para todos mis hermanos de Colquepata. Chayabamba. Seguimos, Burlares, Ampares, Parubamba. Hinagasten qaykuna panaykuna wirirashin shimrika ariki disupaychana takikunata ki disupaychana taykuna qasunqunchta munaytapun llanllirichin ñiqmasiykuna ari noqaykupish ay nishu calorpitaq tarikushaykun sasanqasqariyku ayqikuna panaykuna Quilima llaqtapiqa q'ushmillaña pero ayqikuna panaykuna urqpataman saqaramiyku allin qankunaman señal chamunanpaq hinakaptinqa ayqikuna panaykuna urqpataman tapachan rimapakashayku minallancho ñachu mikhuna imataña hayk'ataña ñiqmasiykuna rurawashankich noqaykuqa ari chachimsayka que alimento espiritual nisqataña qankunaqa mañankutaqa mikhunallapay nishuta wiksapish ña wiñamshaña ñiqmasiykuna está bien alimento material nisqa pero ayqikuna panaykuna iñiqkunaqa espiritualmente nisqaña kallpanchakunanchik mana hinaqa ayqikuna panaykuna iñishpipascha qipaman kutisunman o mañankutaqa qilla mañankutaqa purinchik mesaman rinkich manan tiempo chaykanchu haku Dios paychan wasita ya orak domingota ña nishpay wata tukurunchik iñiqmasiykuna ari may pachach personaykipish kunan campo tiempoqa q'unchichapir waykin wayqipananchikkunaqa waykunkurik hinash imata ruranku sanschata riki munaychata hap'ichinku y que sansacha mantenikunchayqa pasinina hap'ichiypish may pachach mana sansa kapuñachu wañupunchayqa q'unchapish ch'aran mana allintachu ninapawanpish yawran ankhina wayqikuna panaykuna iñichisqa nuqanchik yawrarinan hinakatinqa wayqikuna panaykuna kay p'unchaw Diospa semintaña ñawinchamusunchis chaypaqya hermananchis Rostata baliksunchis tukuy sunquwan ñawinchayampunanchispaq hinakaptintaq llapa chayllanchis ninripish chuquraq uyarisun iñiqmasiykuna adelante panachay Rosita kunan p'unchaw ima evangelio nisqata ñawinchasunchis. Ari Yaya Bernardino kunan p'unchawqa maymunayta riki Evangelio según San Mateo capítulo 5 versículo 13 maykama riki kasyanmi riki hasta 16 kama riki chaypaqya makllapuni uyarikusunchis. A ver yapamanta ya Evangelio según San Mateo hatun t'aqaynin pisqayupay huch'it t'aqaynintaqmi chunka kinsayuq maykama chunka suqtayuq kama. Kaymi Evangelio San Mateo qillqasqan willarikuy simi. Qampa gloria kachun. Jesusqa nillarqantaqmi qankunan kay pachapi runakunapaq kachi kankichis. Kachitaqchus q'aymayapuman chayri imapaqñataq balenman? Manan imapaqpas balenmanñachu aswanpas hawaman wikch'unallapaqñan hinaspa runakunaq sarusqan kananpaq. Qankunan runakunapaq k'anchay kankichis urqu patapi llaqtataqa manan imapas pakanmanchu. Lamparata hap'ichispaqa manan raki uhumanchu churanku. Aswanpas k'anchana patamanmi wasipi kaqkunata llapanta k'anchananpaq. Chay hinata k'anchaynikichis runakunaq ñawpaqinpi k'anchachun. Allin ruwasqaykichista rikuspa hanaq pachapi kaq yayaykichista yupaychanankupaq nispa. Kaymi Diosninchispa rimarisqan simi. Qampa gloria kachun Apu Jesucristo. Hinakaptinqa wayqikuna panaykuna munaytan Diospa semin kunan p'unchaw rimapayamshanchik wayqiy Valentin ch'uyanchari rusunchari marisun ima kaychik nishanmi Diospa semin Kachi kaychis nishan. chaymantari Anchay nispa nishan. ishkiymanpasha t'aqarisunman riki wayqikuna panaykuna ari kachi Anchay. anchay panay Rosita persona waykuyta allintashishinki manachu. Ari. Waykin wayqipananchikuna kachitawan pasarachin mikhunanqa imaninkun Osqorosqanas. Osqorosqa marashmanta hamurun nishpaninkurik. Padre huqlarkunapiqa aqchi ninkusuna k'anchayta. Aqchi ninkuchu. Kachimantaraq rimashanchik. Kachimanta rimarun chaymanta k'anchaymanta rimarun mariki. Entonces, imanchami evangelio kankunan
kachi kankish nishawanchik icha kachiman parecikunakis nishawanchischu. Kachi kankichis ki pachapi nisqa. Kankunan Kankichis. kankish. Kankichis kachi nisqa. Mana nishanchu kankuna kachiman parecikunakis nishpachu. Chichata allinchata noqanchik entendenanchik porque mañankunaqa uyarini que predicacionkunapi ninkurik noqanchik kachiman parecikunanchik nishpa. Pero nishame ustedes son sal de la tierra, son ustedes. Entonces, waykuna panaykuna ari kunan puncho Dios pa semen nishawanchik imata haykata kankunaqa kachin kankich. Y kachiqa imapaq sirven panay Rosita? Mijunata sumaq kananpaq, allin kananpaq, hinallataq riki ima mijuychatapis rikachun waykukunchik chayqa sumaq nisumamsi hina allin saborchayuq hinaya. Claro que sí, panay Rosita. Mañankunaqa ari wakin pananchikuna wayqinchikunapish waykuna qunqarapunku mana kachita churankucha mikhunataqa tukurun q'ayma mana mikhiganash shakunchurik o mañankutaqa igual nishtanta kachawan pasarachipunchik igual pero mañankutaqa mana nishu importanciata hinapuni churanchik kashtaqa mashta pensanchik ima aderesopipish imapipish entonces chirayku wayqikuna panaykuna huk cristiano Diospa iñiqqa kachi hinasha wayqikuna panaykuna nuqanchikpash kay puriyninchikpi kawsayninchikpi kay kawsay vidapi ari mana pasha nishtachu nuqanchik imatapish ruwasunman pero pese ruwayninchimanta pacha iñiq masiykuna kachijina iñiq masiykuna mishk'rishnanchik kachijina nuqanchik q'aparichinanchik que kawsayninchik puriyta hina kaqtinqa wayqikuna panaykuna ashtawanraq rimarimusun chaymanta rimarimushananta k'anchayrik imapaq kunan qhawashanchik ña k'ancharimushaña wasikunarik huk k'anchayta kamanchik ukuman churasunmanchu manachu Padre? huk k'anchayta kamanchik ukuman churasunmanchu manachu Catrinich ukuma wenawsunmanchu pakaman p'anchayta mana Mana ya. siempre k'anchayqa Hawaman puni. alguien ishknachamanpish imaman shuranchik Patachaman, alpachaman, kanchaman. cosa que llipipiq k'ancharinanrik además kan fukuchakunarik pisi voltio nisqawan mana allintachu rikukunrik ñawikipish maypachish allian churinchik k'ancharimunrik entonces kuna panaykuna ari que cristiano nisqanchikpipish que k'anchay ari nuqanchik bautismunchik p'unchaypaq imatan panay Rosita p'iranchik Velata. anchayta mana riki yanqachu karanchik anchayqa mana riki adornochu velata riki nira riki parunkuta apamunkish nish bautisaqkunapish hap'inkurik chaymantari ima sacramentowan hap'inchik Confirmación. confirmación priki hinakatinqa riki wayqikuna panaykuna ari evangelio rimapayamushanchik ima haykan kananchik kasqa Kanchay. Kachi? Kanchay kallay. anchay ima riki kananchik kasqa hina riki niq masiykuna ari nuqanchikpish riki waqarisqapuni kashanchik anchay hinata kachikananchik ashtawanqa reflexionman haykurunanchik huk Dios yupaychana taytawancha uyarisuma hina qhipamanta kashan riki huk allin invitado riki panay Rosita maymanta chay invitado charamun Ari, maymunayta rikichi kamunqa rikituranchis Ángel Sánchez, maymunayta paypis rimapay wasunchis payqa kasi riki misionero ya. Misionero y que semana justos no cansa rimasharanchis kay catequesispi kay asamblea priki no cansa misionero gananchis ari chayqa rimapay washallanchis kay evangelio pipas anjay kaychis kachi kaychis entonces misionero kunaqa chitacha no cansa pasuman chipaqariki tranchis Angelta hermanonchis Ángel Sánchez maymunayta paypis rimapay wasunchis kay piña Dios yupaychanata taki. Jesús taytanchis niwanchis simillayta hunt'aynispa Qanchis kay pachapa Qanchis kay mundopa Qanchis
Waykuna padaykuna tarriksayku maypi Lima llaqtapi Lima capital ari iñiqmasiykuna noqaykupish chaykamayku ki capital nisqaman imaraykuchus que Dios pasimenta hasta waraq yachayta munayku hinallataq ki yachisqaykuta qankunawanpish willariyta munayku noqaykupish ari waykuna panaykuna rurashayku que sinodalidad nisqata imataq que sinodalidad kushkapuri entonces ari wayaqchanchik Ángel Sánchez misionero tarrikshan Huancavelica hap imanta pacha, pero hay una panayguna nentaj Dios pas nadie es profeta en su tierra nishpatag. Entonces que Lima llaqta pero que no hay tu parisheiko, remeresonches, que chuan mantara, castellano mantara, libre, en la castellana gariki panache roseta manacho anchata willawain kuma may haykawataña hermano Ángel Sánchez Terexen que imaman mi pay dedica con shakratas blanca imata manach ashata willariwain kuma runa masinchikuna makki irmishango Kusaya Bernardino ari yachasqa imagina noqaqa kay redes sociales chawpinta ya noqaqa riqsirani mawatapi aqari kay pandemia qhipantaña noqapis riqsirani ñawpaqtaqa yacharanichu entonces astawanqa noqaykuqa mastaqa tini kay año 2023 nisqapiña mastaqa 2023 chaymantaqa mana nuqapis riqsichkani nishtaqaqna uyapuraqa pero qayna watallaraq riki tupakuyku ayna personalmente y maymunay no admirani hermano Ángel pay yachachikamun kay redes sociales chawpinta y kunan semana padre rimasharanchis justos no catequistakuna imata ruwanaykichis ya actualizakunaykichis kay redes sociales chawpintapas evangelizanaykichis rimanaykichis nispariki kay redes sociales nisqamantapas rimariranchis riki kay asamblea sinodal nisqapi kay primera asamblea kay llapan Perú suyo llaqtanchis kunamanta riki puriríamos qayku chayqa ahnatayachita naspaya noqapas riki masta noqapas nani rescatani kay hermanonchis maymunayta riki mana solamente kay redes sociales pichu paypas riki evangelización aswanpas riki llaqtakunatapas payqa may atisqanta puririmun y chaykunapas allinya kashan porque misionero la iglesia en salida nisqaya kashan riki mana sia noqanchisqa kaqllachis suyakunanchis sino munanchis chayqa purinanchis maskamunanchis imayna noqtaytanchis kamachiwanchis chayta chariki noqa niman padre entonces hermanonchis may tukuy experienciayoq kasya pay yachan maynas misionero kay imatas kay iglesianchispi noqanchis hawa llaqtakunapipas nistanchis anchikkunata masta yanapawanchis y payqa kay Lima llaqtapi tiyarikun no maymunayta pero yachasqayman hina payqa Huancavelica llaqtamanta lirkay llaqtamanta Panay Rosita ashatan rimarananchikpaq manaraq wayqinchik Ángel Sánchez que sinodalidad nisqamanta ari nikushanrik kushkapuri nishpa pero imatawan hayk'atawan nikullantaq uyarinakunanchik noqanchik pura ari wakin parroquiakunapiqa suyakushankunaraq imananqacha padre chayman hina ruwasunchik nishpa y claro nillasunmantaq wakin parroquianchikkunapi ari mana padrinchikkuna mayninkutaq uyariyta munashankuraq catequistakунatapish mayninkutaq catequistakuna allin yayninku imi mana kay misión ruwanankupaq entonces kallanmanta huk soberbia hinapashan ninkuman riki imat kay catequista ruwaman allinchus kanman kay ruwayninku may uman muyurisqa nacharimashantapish o mayninkutaq nisunmanpasha riki mana suna atikunmanchu kay ruwaynikuqa nishpapish imas mana nishu confianza kanchu entonces imataq hayk'ata kay wayqikuna panaykuna kay sinodalidad nisqa noqanchikta yachashawanchik catequista, padre, obispo, chimanta, may, karullaqtapi wayaqinchikuna catequistakuna kashan, paykunapish maykunapish kashan, llipinchikya uyarinakunanchik. Chayta nikunika una actitud de escucha nishpa. Entonces, hinallata rikwayqikuna panaykuna maypachach noqanchik uyarinakusunchayqa kushka por eso. Mataq uyarinakusunchayqa huklla chayqa ñawpaqta purinqa sapallan entonces mana resultado kanqachu. Y hina kaqtinqa rikwayqikuna panaykuna nikullantaq mayku una iglesia en salida nishpa. Ari que una iglesia en salida nisqa wayqikuna panaykuna luqsinchikya mana waslanchikpichu quedakunchik. Como misioneros, ¿no? Wayqinchik noqa Ángel topamarayku haqay Huancavelica llaqtapi ari noqapish ñawpaqtaqa entrenaqpi chawapllanta rikurani hatun runa chanarani entonces toparayku chayqa bueno maymi hermano Ángel nashpichikushanpay chanarana paymi kasqa riki entonces waykuna panaykuna chaynaya mayninkutaqa riki redes sociales chawpinpa topanchik pero en persona también tenemos siempre una oportunidad de encontrarnos entonces chirayku waykikuna panaykuna hina kaqtinqa riki kunanqa riki una iglesia en salida también
haciendo uso de redes sociales. Chip Haikuna Paneguna Remamshere Kriki Punchakuna, inteligencia artificial nuestra manta, cómo se puede convertir como una herramienta pastoral nuestra Haikuna Paneguna. Y la que tenga, Nishtason Panegos, sin duda, vamos a dar la bienvenida a nuestro hermano Ángel, y la que tenga Haikuna Paneguna, Moneta Maestría Sunchis, que Evangelio nuestra. Ángel, bienvenido a nuestro programa radial Catequistacuna Remeine. Todos los oyentes de Cusco a nivel nacional te están escuchando. Muchísimas gracias, Padre Bernardino, y a la hermana Rosemary, y a todos los hermanos que van a visualizar, pues, agradecido de todo corazón. Estamos en el año de la sinodalidad. Yapanchikia Cusca por Irisunchik, Hukmamapa, Huktaitapa, Wawankuna, Churinkuna, Hinaya. Agradecido de todo corazón por recibirme y bienvenidos a Lima. Ñoqaykuqa kayna llaqtapiatianiku hawankichqipaykupi, pero no hay una panorama Bonita. pues, así es Lima. A la puerta del cielo. Así es, Padre. Entonces, agradecido de todo corazón por la invitación y muy bonito. Rescato mucho lo que acabas de decirnos a todos. Pues necesitamos escucharnos. Uyarina kunanchik ya, jallapanchik, mana uyarina kuspaga, mana allinchu kasun kay iskaituro ya pokpas. Mana sumakta guiaptenga, huknin menik huklaun aparonga y huklaun huknamen tanga chutonakuspaga, no se puede. Gracias, Padre Bernardino, por la invitación. Muy bien, en la canción Ángel, Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos 13 al 16, de María Michelana, que Cachimanta y Anchemanta. Y matan a Ángel como misionero, persona que reflexiona Choreizuma. Bueno, queridos hermanos, Ñujanchik, todos los bautizados que somos hijos de Dios, Yapanchik y Akananchik, un ejemplo de seguir. Ñujanchik taitanchikpa palabranta, incarnananchik, aychanchikpe practicaman churakunanchik. Porque taitanchik niwanchik pipas ñujata kuyawagnega, ñujapa palabraitan practicaman churan, ñujatam kasuan. Entonces chaype ñujanchik, kausayninchik pereke hawachikusunchik, allin kachijina y allin akchijina. Pero si ñujanchik iglesia manrizun, hinaspanchik malta comportacosun, malta rimasunchik, chikninakuype por esunchik hinatenga, manachik ni que hay cache, ni akchijinachu kasun, sino muchos por causa de nosotros, mana ñujanchik hayan testimonio hoptenchik, muchos jepaman suchunjakoreke. A veces somos causa de piedras de tropiezo por no dar un buen testimonio de vida. Entonces taitanchik niwanchik sean sal, que den sabor. Y muchas veces nosotros, en vez de dar sabor, pues, un paita pues salarunchi, o mana pues cantachu cachi, que no tenga que man malin mico y cancho, mana cachioga o un país salauga, no se puede comer. Y muchas veces nosotros somos ese instrumento, mal tacho rimanque o chigni paco y picanque, pues le estás salando, ya no eres un buen cristiano. Somos solamente cristianos de nombre, iglesia manrinchik, pero una sola hora Santa Misa Llape, cristiano carunchik, pero yo quiero pagar, ya tan chipega, guasin chipega, vecino chiguanga, mana alguien causa y gancho. Y lo mismo que hay akchipas que si kunayan akchi prenderuchuan y ñujaiko llaktaiko ponen con ninico, tuteyay kaman en tenga, todos mirarían esa luz. Pues nosotros deberíamos de ser ese testimonio. Taitanchik en el versículo 16, Niwanchik, que su buen obrar sea pues para que puedan glorificar al Dios de la vida. Entonces, allá en testimonio Tajospanchega, llegaremos como aquellos luces que alumbran como las estrellas en el cielo, pues son los santos que se desgastaron la vida y aquellas que nos llevan por ese camino de la santidad, y ellos son luz, ejemplos a seguir. Y San Pablo Niwanchik, sigan mi ejemplo, así como yo sigo el ejemplo de Cristo. Entonces, animamos a todos los hermanos y agradecido de todo corazón, Padre Bernardino, por darme este espacio. Gracias, Ángel Ari Iñakmasicona, que Pachapeja, no canchispes, cachiacanch, cachaja, rigona panaicona, mana yanga bacho, wasinchpe, uchucachacopasha, shams cachak siempre, mi cona papona, entonces, o cristiano, que mana, rigona panaicona, yanga bacho, basa con ashampes, Iñakmasicona, cachacanchera, que causa y penocanchpe, que compromiso no estaban por nanchmania, Javar Scanchmangina, Ari Iñakmasicona, que catequesis no escapes y matajaik a mano canchachanches. Lo que más me importa es el sacramento de
confirmación o primera comunión y bautismo. Che manda cuajmanta con carepos Dios manda con shpap y man shpap. Entonces con panay con ari chere que cosculiacta que catequesis IBC nisqa imat con panay con iniciación a la vida cristiana nisqa ya en masay con imare ku chay kare ku shin masay con ya tsaq china waking way panay con ari que bautismo onja pe anche kanan kota que anche nin kota wanyu chianko imina ta hay kan shin shin masay con manat pore ponguñacho manat saya ponguñacho checa alimenta que anche pistota yapshan entonces china gaten ka con panay con imareiko may pachach no canch como meta final na sa kawarinch que bautismo nos kallata entonces con panay con no canch kashan pues Dios ni chan kushka por nan shpakse que anchewan ka kalirinch ñacho que Valentín producción oraña kamusha o Dios y pachana taktawaña churay nan shpak ya que padre Rosita o Dios y pachana taktawaña cham parte culminante nos kamancha nan shpak churay suma Ari kusa ya Bernardino hinayata hermano Ángel Ari Maimunay tariki Niwanchis y achichiwanchis que Mateo 5 versículo 13 al 16 sean sal y luz del mundo hinakariki ya tawan kabilika ka achchininse hermano achchi kaichis kachi achchi riki ahnakahtin kaña achchi Akchi hinaka ñañaykuna tiraykuna hinaya kasunchis kawsakusunchis bautisakusqanchis p'unchawmantaqa nuqanchispas ñayariki mihunachaman sala hinaña kashanchis qhipachapaq iñiyninchispi astawan wiñarichinanchispaq kipiña Dios yupaychana taki
Wayakuna panaykuna kay pinan kasyaran kay Dios ipaychana takikuna yakmasaykuna no kaykupish kay calor pipesh tosurika pipish nasqara yakmasaykuna ari mana chesllapi chuaykin wayakpanachna jornada espiritual prik illarin kototata tospan mayukmana yakmasaykuna kay calor pipish tosurikuta ari Lima llaqtaman tapacha luqsiamishayku yakmasaykuna kay programa radial Katikistakuna Rimeñi la pakichikchega mishaykuña eñiq masiykuna ari hinakatinqa panay Rosita mandar última reflexión sama haykushashpa tapuyta munasharaki may comunidad rinko padrikuna mes celebra hinashpa apamun unuchankuta y mayninkuta kachata apamun hinashpa que agua bendita kanapqa kachan hichango yachangich imanaqtimi kachan hichango agua bendita. A ver, padre, kanka yachashanki poner que alguien te chipas que iman jamoran se willarisunsia, padre. Ahora vaya que Ángel tapor soy que Ángel llaqta que cachiwan chorango chauga benta manach impa cachiwan chorango ninko ta vaya que vaya pananchonaga que católico salado kanambak chorango rekin imagen cachi chorango manach chorango ya changi manacho a ver compartir con Bueno, ya che cacho, compadre. A ver. Quisiéramos conocer de Cusco. Bueno, arriba que con la panaicuna siempre no llaqta con taparimone. Entonces, JP, Ari, mañana con apacamon con chancota, entonces navanco. Ay, faltan cachara meneshpa, y cachachoran se cose congore. Oye, que Ángel, can le malachta pide shengi, que cocha mar, mishkichuno, azúcar jache. Es uno. Que Allá. que yaku, que o sea, no, y mina uno. Puchcon. Osco. Puchco. Jesús me pasakura En el río Jordán. Río Jordán, ¿no? Che un se posco kaman cara. Entonces, chereca que cacheta choraco y me da Jesús para que posco no pena pasako mangara anchireiko. Entonces, con la panegona, yang kamanin kota que uma mayores jaron nada más en chico no anjes, ay cristiano católico salado kanan bajo que cachón chango no sé, ronaka y matap shay kata prima chuya se mi chajariki. Oye Ángel, tus últimos comentarios agradeciendo siempre por la acogida y siempre cuando guste, bienvenido siempre a nuestro programa radial. ¿Qué dirías a nuestros hermanos catequistas con referencia a sal y agua? Digo, sal y luz. Bueno, agradecido Padre Bernardino y decir a mis hermanos catequistas, pues seamos comprometidos. Es que a los catequistas lo que nos falta es el compromiso. Y muchas veces decimos que somos catequistas, pero no somos muy comprometidos. Entonces comprometámonos con las cosas de Dios y seamos responsables. Trabajemos para el Señor. Ama piliana kusuncho, catequista pura, sino solamente servimos a un solo Señor. Todos tenemos un solo Señor, un solo patrón, pues todos unidos hagamos el trabajo en la viña del Señor. Seamos luz, seamos sal, como dice en el Evangelio nuestro Señor Jesucristo. Seamos portadores del bien. Entonces, ánimo mis hermanos, nos encomendamos en sus oraciones. En una de las reflexiones decía, si jankuna o ñujapas rimapayasaikichi, pero no tenemos una experiencia con Dios, hermanos, necesitamos experimentarnos el amor de Dios. Por ejemplo, ñoja huayacamayikiman chakrapi llamkamasaymanqa chaquitaklla hapir, pico hapir, lampa hapir o asadon hapir, pues el quien ha pisado la chacra, pues va a entendernos cómo se sufre, cómo se suda, cómo se soporta el dolor. Pero alguien que nunca ha pisado la chacra, por más que lo dices, teóricamente no te va a poder entender porque falta la experiencia. Entonces los animo a todos mis hermanos catequistas, lánzanse a esta aventura hermosa, a esta noble aventura de la misión, en una iglesia en salida, en una iglesia misionera. Agradecido a Padre Bernardino y a todos los hermanos, tanto Cusco y a nivel nacional. Cosa Ángel, muchas gracias. Tengo con panayicona ari lima llaqtatapish tirareiko tahuaya. Vamos a recibir a otro hermano en Masicona. Oye, que eso te que me manda jamingi. Allin puncha y cachun llapallan catequistacuno y arimashanchis que programa catequistacunas remaining. Ari padre no gasotimi John. Ari no caigo por irimura kutas lima llaqtata que
apakun catequistakuna huñunakuynin chayman A nivel nacional a nivel nacional. Arriba aquí con Kuyman la tamsakun. no taman kanok misharan que se que juega que racha pakam sharan y mata pane rosita bando rata racha pakam sharan ancho hay que con angare que le malaktama en charamo entonces y map hasta yecha kunampa haperikunam y mata pon skat que está con ramon le malakta puño monguch mi canal de que está monguch y machela fiacha monguch oye que yo como primera pregunta, ¿cuál es tu experiencia en esta semana de catequesis nacional? Ima ya chaitan konan koskuman kotish apokshengi. Ari padre, a veces qué experiencia con nata ya chanchis may payachos puririnchis na che imagina catequista con amampes compartirinas ari que pinoca experiencia ta ya chamonerique. Por ejemplo, piedad popular ninco chepe a veces catequista más hinchis con a veces piensan que para templo terespallan feo ancay con esta mana chillacho. A veces que piedad popular, pero que a veces tú soy Juan o aquí en danzas can patro fiestas patronales para que danzaban Yupaichanco, Paiconapes, piedad popular, Anchiconamante con el Rimari con Ricky Padre, a veces manan, me llaman respallachos, sino que Dios manca acerca con, sabes, tú soy Niswan, Taki Niswan, no cabes tocane checa, Tucainiwan, no cabes acercane, Chay Namanta Padre, Chay con Amanta más Tarimarico, Chimanta que redes sociales, medio ambiente también a veces es importante, ¿no? Chay con Amanta Rimari con, no ganches iglesia, cuidar en anches medio ambiente, chikunata compartir en esa chikunamanta padre Rimarico. Muy bien, vale la aclaración de con panaicona ari mañencoteca no cancha chuma ari que chunca mandamiento ta o mañencoteca pescando mandamiento taps o lipin cates taps entonces che tayaches papasha mañencoteca ari que umanchit o carexoma yo soy catequista, yo he estudiado credo, yo soy padre nuestro, yo sé 10 mandamientos nispa o manchit papasha soma, pero en icona ari valga las verdades. Y mata haikata no canch más cananch como catequista Dios peña con Dios pan con hinaka Dios man achuikuita y minata no canch achuikuin chai con panaikuna ari Dios y pechana waseman que santa misa nescaman por respanch y minata no canch chai con panaikuna achuikuin Dios man tukeiwan takiwan Dios man no canch achuikuin chai con panaikuna predicas y mi mana torash parona mañana con achuikuin entonces mana no canch pesincha son manchrik mana ne son mancho hay que no hay panes ay que con camacha con tu suya para me servir con no calienta ya chane pis ya chane que asno con quemata juan so hay que no hay panes mix barricat que está con apsigue por ejemplo como ana con tacuita pues manan cucho no nada que ver con es borracho no entonces oye con la panaicona y es canción Dios ni escamor con juicio por una con la baja maricmana santo no con la baja entonces sucede que oye que está con la que discriminación imagina hay con chimaña coteca oye con la panaicona ari chiman tari que piedad popular nuestra maya de mananchkasha pero sin embargo oye que evangelio nescamanta remarimsharanchis kachimanta anchemanta en más reflexión que tan chora oye que lipen oye remoscona ningre chokora oye rimchasungiko Ari padre a veces que ancha y ninches rique Ari no canchis ya cananchis may pachachos bautizas cancha ancha y tichasquinches si ancha y ninches ta no canchis pues llapanco mancha y chinanchis cachitanes bachi pipis cananchis no canchis ejemplo a seguir anchimchi padre kanman testimonio anchina mantacha guiarisman catequista kunata che orientación kanman padre. Muy bien, en el que voy a panaicona cosa que yo despedí acá porque la tapinacha bajmana bando que te rachamoy que y vamos a dar paso a nuestro hermano Valentín mensaje final y su despedida. Añay walkuna panaykuna chayna no canches nillata no caps neyman may pachachos ari yachanjisme Jesucristo danciak ancher kash rik sichos no canches Jesucristo danciak son por son skushka may bibs kason seka paitak anjayaka anchason sia paipak anchaynwan rik Jek walkuna panaykuna chimi kashan club tutap unchay may bibs por son jes paiwan anjaywan jeka anchalason staja no canches imina inte pasrik anchamushan Kilaka manamari sapalyan kanchan ashwan pas rikuns kanchayta pero killapas kanchan intik kanchayñewan ajna hina waykuna panaykuna taytanchis pas kanchayñewan kancharisonchis llapan runamanchis kunata ashwan pas ari huk punchaykunapas upakarukusunman ari imapas pasarwasunman runan kanchis pero paywantaj kasons chayqa siempre lluqsllasunchis puncharik chayllata nuqapas padre niyman hinaytaj llapallankupaqqa napaykuni huk piñacha may piñacha tuparukusunchis waykuna panaykuna Panay Rosita con causa en show aviso que es importante manacho
formalmente apuntarnak willariro kwa yeriera chas katkistachkunata. Ari kusaya Bernardino Turay Valentín hinayata riki ari minkakuykunapas kashampunia ari ñañaykuna turaykuna katekista masikuna maymunayta kunawataqa kay curso de catequesis nisqawan nuqaykupas qallariyusunchis riki kay Retiro panay. ari pero qallarinanchispaqmi ñawpaqtaqa imata nuqanchis ruwasunchis ari kay retiro espiritual nisqataya hayk'aqmi apakun kay retiro espiritual ari llapallan catequistakunapaq kay 27 de febrero viernes punchaw kashaniki 27 de febrero tardiyaykuymanta sábado 28 de febrero sábado punchaw nisti hinayataq kay a 1 de marzo hasta chawpi punchawkama kashan chay punchawkunata nuqanchikpas churarinanchis kashan kay tiemponchista chayqa ñañaykuna turaykuna mink'arisqan kashankichis catequista masiykuna kay retiromanqa puririmunaykichis kanqa tukuy sunquykichiswan tiempochaykista churaykamuyispuni y chaymantataqcha riki qatirisunchis riki cursunchikunawan sapanka de kanaturapaq ña programasqaña kashan chayllacha riki mink'arikuyninchis kanman hinaqa riki nuqapas despidiyakapuyta munani nillaykichismantaqmi ari turaykuna ñañaykuna nuqanchik kasunchis k'anchay hinallataq riki kachi kay pachapaq riki k'anchay kaychis kay pachapaq hinallataq riki nuqanchis kallasuntaq kachipas ari no sumaqtaya nuqanchis runa masinchikunawan iñaq masinchikunawan puririsunchis ñawpanchista qipanchista qhawarikuspataqcha sumaqta yachachinarikusunchis ahna kaqtinqa tukuy sunquymanta pacha napaykamuykichis animamuykichis catequista masiykuna iñaq masiykuna sapanka llaqtakunapi qankunas ánimo hermanos bautizasqa runa hina puririsunchis ch'ullalla iglesia hina hinaqa riki nuqaykupas Quilima llaqtamantacha kutirinpashasaqku imaymana q'ipiriyusqakuna imakunatacha rimakuran chitacha qankunawan kushka hahaypi nuqanchispas rimarimushasunchis añay llapallaykichiswan. Hina que tengo ahí con la panaycuna ari William Escaña min Escaña gengich hermanos catequistas sobre todo coordinadores cancuna listat chachi munak china canca haikan de canatrexmanta apamun gich catequista kunata sobre todo hermanos comprometidos, ¿no? Entonces, con la panaicona, che imagina que logística mariconampa, haría atención, hermanos coordinadores de las diferentes decanaturas, ya tienen que hacer llegar la lista correspondiente. En la que tengo ahí con la panaicona, a Shatana Shaw, y Kamstako, Nyanki, Kamaya, che Kamon, que programa Katixacona, Rimeini. En la que tengo no cansa, Wahmantacha, Kotripsun, Sharipsunch. Olanan, Dios Yaya, Dios Churi, Dios Espíritu Santo, se den Pinatacachun Jesús. Anchapanak Dios le gracias tan como Kiko que poncha por sai comanta calpancharewaiku iñikupi imajaika por iñikupi pes. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición todopoderoso Padre, Hijo, Espíritu Santo descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Alim poncha rigona panaycona cacho ñan ancheps y Ramuña. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, esto dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Sí, Señor, yo te canto con amor. Sí, Señor, yo te canto con amor. Santa, Santa, como David, Santa, Santa, como David. Así cantaba el rey David, así danzaba el rey David. Santa, Santa, como David, Santa, Santa, como David. Así cantaba el rey David, así danzaba el rey David. Con Cristo, Todo, sin Cristo, nada, que viva, que viva, Cristo Rey, que viva, que viva. Cristo Rey. Una más ya. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, ¿qué dice el Señor? Si tuvieras fe como un granito de mostaza, Eso. eso dice el Señor. Alegría, alegría esta noche. Sí, Señor, yo te canto con amor. Sí, Señor, yo te canto con amor. Santa, Santa, como David, Santa, Santa, como David. Así cantaba
sí. Salta, salta como David, salta, salta como David. Así cantaba el rey David, así danzaba el rey David. Por aquí, por allá, salta para Cristo. Por aquí, Por allá, salta para Cristo. para, Por aquí, por allá, salta para Cristo. por aquí. Por allá, salta para Cristo. Oh, claro que sí. En esta noche, nuestros hermanos de catequistas de la carátula de ¡Alta! Causacho, Iglesia Católica. Causacho. Causacho, Dominantes María. Causacho, un catequista con una... Causacho, Fuertes gracias. aplausos.